Masih kembali spesial buat semuanya. Kakek Mimi Ayu yang punya lagu Kelingan. Iya bener Kin Kelingan. Kin Kelingan, angger Kelingan ya angger Kelingan. Iya iya iya. Kelingan, aduh kelingan, kelingan omonge, kelingan janjine, rabakal larane, bayangan, aduh bayangan, bayangan nikmata, pikiran gelisah. Bakal sulaya radi sangka-sangka. Mamai Ropi, Mimi Ayu. Hey, buat semuanya spesial. Masih di Besai Bodre Jayo. Organ tarlinge wong Indramayu lur, yang punya sejuta suara. Mamai Ropi, Mimi Ayu juga spesial. Masih di Besai Bodreja. Asik yo di Blonyon maning besti. Aduh kayang kenen temen rasane, esuk sore pengen ketemu bae. Di Blonyon maning besti yo. Asik. Aduh kayang kenen temen rasane, esuk sore pengen ketemu bae. Kelingan matane, kelingan omonge, kelingan lambene, buayang yen lik lakone. Kelingan, aduh kelingan, kelingan omonge, kelingan janjine, rabakal larane, kebayangan, aduh bayangan, bayangan ning mata, pikiran gelisah, rabakal sulaya radi sangka-sangka. Raya Agatha Palingan. masih kembali spesial. Waalaikumsalam buat Raya Agatha. Masih di Besai Potret spesial khusus buat yang punya repan yo. Kangge wong setigi Raya Agatha wong setigi. Iya moga sehat selalu wong setigi. Kangge Raya Agatha, Mimi Ayu. Yo yo yo. Aduh kayang kenen temen rasane, esuk sore pengen ketemu bae. Yo
Wayang yen blik lakone kelingan aduh kelingan omonge kelingan janjine ra bakal larane bayangan aduh bayangan ning mata pikiran gelisah ra bakal sulaya ra disangka-sangka. Terima kasih.